Lejelo Toltsibi lunes 7 de marzo. Tuchinil Kimbeslay, Uchucatán, Junjas 250.310, Jumpel el vacuna AstraZeneca, Telus Ablutak Mukil, Tialmaco Yan 18 tak 29 Haptio, Timektan Kahilo Kunzabil o Helbil, Letiama Tushantala, Beshan, Behlay, Kahuts Abalutak Mukil vacuna Tele coronavirus, Timaco Yantio 18 tak 39 Habo, Kahakbalo Ichil 25 Mektan Kahu Wilobe, Lejelo, Yanubetal tak viernes 11 de marzo. Utzabal, Leuyosh Hatzele AstraZeneca, Teleuhatzel Maco. Ticumbetbil Valladolid Progreso Tecashticul, Junukma Homun Celestun, Quinchil, Kusama Samahil Tetista, Tsiu Chancom, Tepacan Tahmek, Mococha, Mama Tunca Senotillo Tilchac, Pueblo Tzonkawitz, Ilam de Bravo, Copoma, San Felipe y el Río Lagartos. Le Macomo Camole Bacunau, Cuyala el tío Cachico, Catzabak tío, Camul Meyahnako, Yetel Katak Pajacoche Lucanan y Lutoch Olalo, Yetel Ulak Yet Makilo, Payal Tangesh, Shmasa Kiril Katzabak Tesh Le Bacunau, Telucalanil Toch Ola Litelutial, Kabalo kukahetzele matu pahtalo mautsabale pishi tumentulaka almako takle mashu tsogutsabati ole bakuna yetel kuyala ranti mako be maumeyahti ole pishi betan chentel noko wa pañoleta tume ohel tanema tukanantik mak tile covido mishti omicron olale yal kalantik batulaka lone kuyala le kamehnak le pishi yanka yaltiobo oshial wale kumeyahti tsakyahobo helbish le KN95 tumen le helobo takyok ol 95% kalantik mak tutanle omicron helbish kuyala lo yaluhe capital kuchilo meyaje bashachkuilale haitul mak yang hospitalo yetel buka makuk amal sansamali tak behla yan 30 kohano ti hospitalo ti alhalachili 102.225 makuk sokutostalo yolo mishbaliantio matupaki koble kohanelo letio 93% y chiltulaka le makuk kohancha hobo sokuchukik 109.481 juntulul belechik paulak 11 mak pak tio coronavirus 7 juntulule tukahiljo yetel kaka tule tekash yetel Valladolid y chile 109.481 maco cohanchajo yan 760 juntulo le tan retrutalo chentu kahil hoizo kuchik pahal 68.519 mac pactio coronavirus lehela beyab chahik taktuk inil 6 de marzo tikahak balo 17.634 tu shamanil 16.708 tu lakenil 6.507 tu chumukil 10.933 tu noholil 16.737 tu chikinil y chile solsibak taiko helbil behlai kim katul mac juntul ship ete juntul kolel yanti okach 83 tak 77 habo letiobe tikahagache juntule ho yete juntule chichimila ichiliashu kohanelobe yankach tio nakanelu presiono es del kohanil tu pulmono epok soguchugik 6.894 mac kimik yola letie coronavirus ichiluga kohanobo yan 332 juntule hetzeleniko matu tio le kohanelo kalano tu atanta el bishenelo tu menus akiahilo umolail to olal helbisto kuyala lo 30 juntule le kohanobo tikalano jumpuli hospitale yanulako betu patiko bashkun yes le shakal betan tiobo ukinil tulaka le mako tsokupaka tule kohane lo tiang ichil humpel winal tak 107 habobe uyesa hilo le semáforo chile pisquina kuchik besike yash ubonil. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.